too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. So the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. If we say about equipment, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioning room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre. Na obi another one, na memo bi kasa me frama. Wankasa fre, abati. Stronko and Koma Obi Sabre Wachibre Esha Too Much GH so Namaya Dome Adopa Achi Bim na Anope so Namia Daruma and some of who draw see a woman dedika de say what we say wuti wunsem na wu se ne mutie no and a Sabre Mati Jaya me de eba besom mo ne busofo and then so enyasem ketwa na wotwe we mu na say oh my Ghana pa say mu pedjo say dabaku bi ye best sorry bibia ye din ye nti he de say na say osoro ahememu abafom say ya nya Ghana foforo ewo eye heaven mu say de ne betimesi na still ye wasase super de Ghana ye mai mu de bia da as foforo unity na se matras de na ye hwe Reverend Isaac Owusu Bempah enrada sena ne court case no esifa ekoye ensefu fra be pie mu ewo mu nipa ba kokko ho ntie beje won tem kakra na esi etie ne ehu se na eko na saa so na menemo kasei IGP ora George Dampare a oba ya abona baso no so tru enhu esi wo se eduma no be ya mana so eni wasa ye piem waka no ho amateseme no wo kasei yes Central Region Cape Coast to be precise ya koche sofu bi ewo Cape Coast wa wono nso wo behwe ne ye na kwamu no wadi ne lemu no wa ne djuma se nyame na afre no de nyame asem di djuma no wono de abi amanfo ehunsuo en woje ede anyama atasa abrei ono ana safo baba ko eyi ne to ama police for akoche ne hyehyehye anope so ono so wakoka edwa ono the second so far on record yache no IGP Dampare ne a police for na akoche no nsem yebeka ene na say so Bono region at say den chema na say wo mu piepie fi ho ne ho nsem yebehwe ne apenu pumasibre ewo show iso nti so abade a no wabampa bomodi aton craft bibia betimi afre no so mbra on board na komo yen kambom na yen ni pepepe na saa so na me wabetwefo ewo fiasa wo mo na me no mo bewura enkomodie no emu na sabre bom na me mo akwa basronko obeja fo mama akwa ba Vacho diodi kan Prophet Silas mo wunim ni dada saa so na do this wo Pastor Richard Obriyeboa Covenant Prayer Chapel so for penny our no na ebisafo omo abai de na asem no kwa na yebe komu sabre enti won so bomodia na fa wo comment na wasem bisa efa live chat no mu esure na bibia enti mi koye na mama makwa ba wie de ya misa bibia ye boko mafa ma me bibia boko bibia mu fi hojo because Ghana bibia ye tise se na ha nyu science me bisa se bibia mu fi no hojo ani ehun from aye de ko bibia ye fi ni de hojo ya konye mu de mu nyu enti ye Reverend Isaac Owusu Bempah ni case no shase na ye mu dodo na de ni de kire bi so wanya de ebi so waye wie na so nyem no so for enti sa basa ye hu ni mobo sansen ye say yo twasa no nim se ne tiachia obi ina sutre se ne tiachia of sha no be asakra no asakra fu nti ba isa de wonu no ntu ontu sa na mo ni biem na ni niemu no onya be owie ye no na manfo bi susu se be onu chinu na isa dan foolish case Ghana ha se obi nya asempa na eyibe o man pe enu anu ori asem na kira hu biem se e bo record mu a Bishop Daniel Obinim na asemba ye onya be afi na ye konabra ne ene so okokoto onkokot Ghana for ye je kire credit because
wo mu meka ahwenkyerɛ saa so na sesi evangelist me friend sesi evangelist because formally no ye konfoba agrada ono so saa onya ni case eba ye say we dupe amanfa na poni TV channel no afa kwa bono so anyway bia we ntia license e be chiri tum ono so twi abe na so wo kokot say ye twa ni case mu eda ho ye nti mu nsem biem ye enti Reverend Owusu Bempah de no so pa no mean say we nya be nko ha de night asem na tia koda but ye schedule court hearing for 20th September ye nrada and etimi ekoso na ekoso no na te se prosecutor o kire nsem mu na ye nim se eye okonfo ba agrada okon ha ni chende boys ko mu di tuo ko on nti ni ya che no but prosecutor na kan nsem no any dokeche na mama fa adwen di afa nsem no se enti se ne ye te na enkan na ebi wom sensa na momprem na menkenkan prosecutor no ensem o say the first accused, Reverend Owusu Bempah, on seeing the police, ordered his church members to beat and kill them. He further ordered the church members to march to Dansuman police station to free those arrested. The church set up upon the policemen and beat them up amid the firing of gunshots, disarmed the police of 2 service rifles, and vandalized their car. Say enuni adie si yes akwesiada on the 12th of September, womuko na shoro so nkomuko cheno. According to prosecutor, no mu invite oni agrada eba womu station wa ma. Enti omu to asoso womuko cheno na shoro dan mo because one omu nim so mehunu. No omuko no sa ka kira shoro fo ne se womu nkobro a police fo no. Ense nku omu. Sa ni prosecutor na semo bushafo na se obo anam so mebo prosecutor na semo wo kan na me so me na so e dia ka se or that say police for no mo eba no yembro mo ni church members ne mbro mo no mu nsenku mo e ye say na ba say police for no say charges first na mo de to mo so some person mo amend the charges ni mu na asem you abeka na man first to say na charges de na ye say wo ko agrada wo ko 13 no ni de keka wo no so wo mo sakram na what some way etima be pie mu e wo court here ni na betima ba say wo mo ko sem a emu be de pa ma wan hwa oji ni hu bia end because the police for timi aka say yanko bro mu nku omu a en say asem kese na me sha say free professor la so asem we ojo ho say ama me machia wa tie fo na wahwefo nyina nyankopon show nipa bia so de ne kasa fidie na to ana ne kasa fo nyina na de ato ma me asem a wo kana very dangerous na Ghana ha no emra nyanchewa unim say oyoga sembra enyanchewa unim say oyoga no credit ana asem esi ye no Reverend Owusu Bempah no wa me nka say Reverend Owusu Bempah oda ne nkola so mo ni police for ne nko da bi Owusu Bempah ti ne nyesa prosecutor na kana say ono no aka no oni church obi oni asolu obi Reverend Owusu Bempah ti mi oda say ne church members ni police for nko da bi oye man of peace upon bibia efa bibia to nche na wo start free papa bishop Daniel Kwado obi nim so ana de be Owusu Bempah so yeah papa bishop Daniel Kwado obi nim asema na wuken yeah papa bishop Daniel obi nim court no cause te wadi nkunim because na me nsam ya de to no so na a foolish case okay to wadi nkunim yanko ya baba nya poko ya papa Owusu Bempah de ne so de Owusu Bempah de ne de si wa so le fi ono one enya Owusu Bempah na ma order so ni police for ni members ni police for nkoko anase na so for ni police for nkoko police for ne ba no ya papa Owusu Bempah ya asole oya asole no oya man of peace na police for mo be fro bi a mo be fro bi Sunday da bi en fro bi Sunday na so mo di kan invite na mama eno wanko mama ye 24 hours and you invite obi e wo so ko police station okay ye invite 24 hours one ko ansa na mna ne be take over nti ya papa Owusu Bempah ya asole na mo ko ho no one o se ka munya abotre na mo ko ya papa Owusu Bempah anasa mo pesofu bi wo se da bi me pacho ya suma ye IGP asuma se ne papa meden e medi nkomo anasa ye me fa papa mbra na ya papa no so o ya asole wa jama microphone ato so okay ma mini police for no ko kasa na me twe baby asem ne yeden efri ana eba you okay what I say meet me so le prekope ma me ye nyame nipa me ye asole a meet me so le prekope se me nyame microphone so wo bre konkonfo se me na ase etie nyankopon asem ana se etie dwumadi nyankopon na me so bedi ama afoforo ene omo wo dada it meet me so le mfiri prekope so le se me so le akọ police station da bi ana papa Owusu Bempah obre ne wase what I say because who say eye dede no oni abotre ka say dan na ekoso no ansa na oja microphone to on the court na ne ka wase on the police for the call Dansuma police station what I say o papa Owusu Bempah brand no wase
no man Ghana mranche wa papa Owusu Bempah mranche no me fa blame ni my papa Owusu Bempah da bi ne nkola no mudi na ti no ana me blame ni be mo because adu ba ti ene sa nkora no mo ka ho no omo de omo na mo koso papa ni problem ma me ye o ba bi adwuma wa wo mu se bibi be koso boss problem a eye mo nkola na mo wa adwuma na se mo mo hye papa na se ana ba bibi koso problem okay ya papa Owusu Bempah na ni to adu ba ti ene matata ene nkrofo mo ka ho so nti na papa Owusu Bempah o take action bia na ondwene hu se da bia action na me take no at the end of the day then na action na me take no de ba bra me onu ni peni no onu ni peni no I was say onye ho okay I was say go to matata ni adu ba ti mu for say mapacho social media nsema mu ka social media mpanyfo na hwe nkora hwe bibi koso a nkola na se mpanyfo ne ba report ye adu ba bia nsa say ade ye den ekoduru nti matata mutimi kwotena ti prophetic show so na mo kan do mo pe o mu di atem ana metima yesi bo mo nim se mo do mo kan fo mu odi anam se ye papa Owusu Bempah hyenkom se ye papa akofo do be wi di nti no aba mu a nti no mo nim se mo kan mo fo mu di do mo be ye bia no akofo do be to mati there be o man Ghana mmra ana edi wuru o man what I say it is mmra nyan so mu a ma mo nim se wa ni oga ya papa Owusu Bempah me court asema court ne nege no say ka court ye no over say one na ka so ye no be transfer yes so monye case so ye case be be bra fa kan because one ya papa Owusu Bempah on dey twice anko dwene a anko betu matata adu ba ati ene ebo ba ko ne ya ne mre fini din anko betu omofo ati omo se da bi social media ya sofo enye social media nsem bia ne ye de ho be den e be shem because social media no ma me asefo ho apapa for ho nsembaka for ho nti ukọ social media nsem bebra e bia wasem a obeka no nim say waka to waka emanatwam bo bi metima kate ato ho ubeka bi social media sem de ntwam ma me ntwam nti this that time I say papa Owusu Bempah so firi mu fia ne nkola na obe mu omo be ni opam obi a nku dia du ba ti ma me se me pe wasem papa this that time Owusu Bempah say careful du ba ti ho because du ba ti atimi adwane afiri papa nchen problem ato papa what me dwane a o so you careful who say nipa nyampa na Pastor Richard me ba also yeah Reverend Owusu Bempah sin na yinu eke o ye man of peace o yin so kosophobia the side in and the second name kosophobia pasundwe but according to prosecutor no so na asem o de abetudwa wo court one no asumdi asem bi enim senkofo ba na se wonim so me police force wonim but according to prosecutor no ma ba ho en wo da say asafoma no enro mo enku omo na yenu e ka say Reverend Owusu Bempah ti me ka say menti ase but say ni niam no no so for penin do be ka na eden wo medi so nti eden etimi ko ba ne sa ana me da se bebre yema ahwefo ene atiefo mo hwe tuma gin chi nyina akwaba mo je so mo nkoso na mo hwe sansa ha de nyama panko ane ne panko sa ma me yen konsem no so on say me share video bi na video na me share no e kire say Owusu Bempah Reverend Owusu Bempah one na sofo nkitoa ni bi ene enanti call ba bi a okonfo ba agrada a ene efra no mama Patricia a wasesa mama Pat afi akonfo yem Eliaba evangelist dia ya emu tinai nyame graduation nyame mosra aba so okay me share video no Reverend Owusu Bempah ane na sofo nketoa no na etu car ane omo call okonfo a na oye evangelist no ni fi okay say wo se wontimi ama ho no omo so aba ho amma ba hunu se ampa waye de waba ho na according to video no kra no Reverend Owusu Bempah say okoye no agrada krompa antimi ampia mfi na bro san so mpo ansifo osuro no na meti sa obako busa se nti ni fie he fa na omo koye ana obako ka se omo fie no a ewo I think weja also omo si kaso kwan no so weja honomo ana osofo no ene ne nkofo no ye de ekoye nti video ni mu no voices a metie no ba ko ka se eye Reverend Owusu Bempah sofo no bi ba ko ka se ni fie no kra na edoso no kra o ma tonto ni nyina na ni fie no aka ba ko pe nti weja ho no fie no ye de aka now usha cases ye de ball papa ya e kira se one ye se
wa cause public no ama public enya somdwe disturbances yeah ana yesi 2 wa trate so obekum onipa no correct 3 yesi wa assault a police or a public officer yenya nso enu se Ghana ha no mo say police personnel as an uniform and any security personnel as an uniform now o kanwa oni oman mra na ayede enya and na oman na ayede enya okay so eninti sa charges o ya ye de bo ni nyina ya nhwe se so sa charges no anya adwuma na eya adwuma because enya nim say if you no mkoye no mkotwe tu according to videos na ayede e ba bonten omtwe tu o enchire piece wo enuntu enchire de enchire piece okay and then also we dey fa kwanto nchen metie Angel FM ewo one reporter bi or that reporter from court room tembia ama braku bibi very good according to woman no lady no asori mani bi bro no ofa ensu ana ewo vortic bottle mu atokra bo no do mu ya no se owie ye no ne nsa asada ne ko achi sei pa ansa krampo na ne be no kra ba out no obe render apology ade ayede ade amo yeah na chese ye keka sa na ma we nyina ayede ebomu a ade no crime no offenses no papa no wo yeye nti so oyeye dia ene na kwa be ne be fa so a ebe serve as a deterrent ama nkrofo a aka ometima ayede ometima ja sa na ma yeah na osofo ka se kwadwo obi nim dia baaye ye kan ye ankosi hwe ana ye sanso eka sa okomfo ya na wasakire agrada de asem so baaye eno so ye ma na be no anye de ankosi hwe emusi a wonsa that time no IGP be ena na ewo okay why na emeki sure say sa amra ne be ye de ebe ye juma now this acting IGP dan paria ya power no na do power no na Ghana for e de oman no nyina de ahye ne nsen say ono na onhwe ene ma be koso police nsensi mi emusa say wa ya dwumaden nti empanimfo anhwe ne saa he has gone through the ranks no me tie news bi omo say omo ya about I think they started 1990 omo mo ba tesa no ha school or ya part of it yeah nkrofo a ya bobo ma ba so omo ya tie ka onyani PhD around the age of 24 that is it Bempah that is it and to share the mate omo no nyina nkrofo ma raise in the police one in the police service omo e be one superintendent omo bobo nti oya dwuma pa nti ma ya nkasa ebia asam na abeto na naso na odie no se ne tu obi num no a omo ya no asam no kataso mu aso mo fo mo ye de edi obi nso di aba ono so ba ya saa this is the time I was papa no approve me hu se adwuma pa anu aba na obe de na obe ntimi de charges no a ye de aka ho nyina no menyi ni so omo sore ya ono mo de saa charges no ato papa ne de ya papa no so yehwehwe mumranimfo na ahwehwe no man de na omadi die ya ensem na omahu se ne okoye na agrada fie ho no no kra no de apart from that police invitation de bre no ene amo nsam oye ya ne nyama ne ma bibia na church members ni bia de eyeye no ana o ma compound sa anyama ni nyina ana no mo de charge sa de atia no nti se omudi sa wo so mo increase charges omudi de omudi abono no a emra no hwehwem na twa sa omoye no sa de a mi wo ho mi tie mi ni o ma na nyede any problem bia because o hwehwe mu no ya de a ya mpa se waye de dia ade na ye nya no na mra na nyede ani ni so o mra ni na ni a ofoforo ye bia obeka sa obi ko ye mra no so no mra na ye de ejai no nti bokoso aye de aye nti se wo waye na se ya che ne de a ana ni ahwehwe mu ehunu se ne o ye no mpodi se o so di bia de edi bi kan ho a mo me amfa bi nya de enkan na ye hwɛ se sentences and as a punishment also deserve no ya ma nya de ya ma ne go to me anka so ye de ya onyankopɔn ni anya sa na nchima no ye de eba kofo ni die chiri okay aha ye ti na aha ye ti aye kasai edu ba bi obi ye hwɛ sa osofo na wo yituo na osofo na drive sa wo ko obi fie sa wo ko threaten wo ko intimidate no awa bra source egu ho no mo a ye penya nya asem atie nyankopon asem ne de entie na mo de mo sra a na me de ama mo no mo ne be ko a
a Bible say Onyankopon aka kire yen say ense nyame akoa and ogidi ni say oye oto ne say ode ya o bedwam wo na you have overlooked all these commandments and Onyankopon dey there e dey amaye now dey wo say obekọ with the physical assault na mra no so mu wi a no be ka se nya o da bi me nya no see watiatia oman fa ahudie dia ya eso watiatia oman mra so wode man mra ba bia wo so wode to amfa anya de amfa nto do oyiname nipa na so semra na ye de aso no mu dia o me ni se nyamra na ye de ese eda say na me saba also be prophet Silas na wo ka say Reverend Isaac Owusu Bempah or a man of peace or no de nka no kwa de nka sem bi no ho na o ma etwa no ho ahia na any problem enti bibi say o nti obi etwa ho ahia na wo mu die wu o hu pa say boni a wo mu die boni a beti wo akwa manye mu na wo nka wo manim na asemma na wo so wo mu bi ne be chiwa say wo nim hu bi ana say wo anye bi no mo ka ho ne ye penti enya wo sa ne kwa na ba me Nyankopon hira we chi apostle wa ya de pa wakasa anana bishop wo kasa no ka sem bi say ko Owusu Bempah ko konfo agrada fie na Owusu Bempah de nti ko konfo agrada fie no one apostle me ne ya a mistake ese so ko agrada fie but otietie ne nkola na no say ye papa wan kwa asem agrada kai di tete say asem de man ga na beka say no kure nti papa Owusu Bempah tietie ne nkola na mo be na du be ti ni matata ne sa akwa na ni tie kondo said shabe obi na fu ado wo je pa say shabiyo so no mame asofudi e wo se na papa ka no so be ko obu fie a yen sachera ana akọ sachera nipa mame na yourself a wo ko bi fie yen na ko posoma samo so ko jesi fie osoma samo se ko jesi fie no ko ye de o ko yi ohene nti se na ko obi fie a en sachera ani asem de na akọ nipa wo ko chin person oh ampa mame nyam som no sum ni sei ampa oh asofudi man ye ni sei oh mame wa sachera first wo ye konfo wa sachera ba konfudi man me pacho ampa oh waba konfuduma oko Bible school me nkoye me patro bi anyamesem ya tete wom da bi na wa cheche nipa no sumesi wa cheche no ko ba fa so obesum Nyankopon ye na wa sansa na ti ama akoma dwuma ni mu biem ba wo de won kofie nkofa tuo nkofa sekan se konfa grada won no pia ba ma me no konfa grada nya ba bi obi Nyankopon hira no o ya ade ma me no Nyankopon hira ma me too much ye mu asofu dodo na bi atwuma no egu no se demon na o ha asofu sa sofu bi kasa tia ma me na asofu no nye sofu sa sofu bi o Ghana no kasa tia konfo agrada sofu no nya sofu mama ne yade one dente mama ne yade ne se mama ne prince of peace mama no ko obi akon so be pia babonte se me so maba ba mama ne gina na boro san so wo yo sofu wo na so wo aben wo na so ma Ghana se wo se urafio ne ehwe adenti na wo urafio so wo aben ayo tumfo se wo urafio mpo hwe case ade wo fam one refio po your money e do from your yawa e do from your konanda e do from your sasa e do from na to say ka won nyansa na say ka wo dwene ku achi ka wo se da bi ma me na ka say tia me yosofo da bi me fa phone wo ma me ne number me ni ma me ne number kura me pay obi o be ma me na frem oh ma me ma yo boni bi afa che me yen so bi se bi nyine enipa first na wo komo banyamisu me yaje wa tu na de ti na ma me na sacha na wo Owusu Bempah na ma me ne kokko batama na mame no akomadwuma mame ni success ka 50 million ba wa sole ojeye obegina wo puppet so eto no satan na mame no akomadwuma mu eno timi ya na wa tu wo kam kame mame ne be na mame na sachira na adenti na wo Owusu Bempah be mo mame ni mo be o mo na won sachira mame ni too much because too much even here I say ka sachira mame ni too much na mama me nya more understand about Christo so na why den wo ba mu no ani ti na ne mu mama me na sachira no wo sachira mu na woni ne beko Owusu Bempah a greedy man Ghana opo so for a greedy Owusu Bempah won so you obi na so person o page no be so bere wase enti mama ne be sachira no so benya dwumadi edi wo na meso mu nkyere ka ne o pam because mama ne kunu akoto apa life asole e wo weja mama ne ti STC confirm that STC STC na confirm that there is so tuum okay did that there is so tuum not STC okay before so be do more friend say west says more o hono ma me ne yede eti nti no ko bie tender plaza wo ase ho no before so be do o hono ma me ne te STC minimum ni fie okay o hono ma me ne te ba denti na now no Owusu Bempah ka me ma me ne be ne mo na ka on kire na ade ma me ne mesua ade hunu ade emfa me wo Kristo sum ma me ne ni kura koto apa life asole
nti no ane ne buko fare ba who ko hwe de ma me na ya pala fa sole na pala fa ni hu akonfo asole na ni yem kura hye no because ma me no nim say dachi bi no ni kunu ye sofo de oba be sesa abeye sof ma me papa e priti se na so your friend ko ma me mama pata brother Samuel lunch and say ko priti wona de gauge asole no sa na ko bezo ze na ma me no so ye zo ebe sof ma me o sachira ye bo na so swimming pool mi hu bi da say ya bo wa sachira bo so swimming pool you think you do ko ye friend say no ngbepo no wa celebrity pool pa na ya bo na so mi hu bi da me ba wi ase pool mu pa na osofo hu bi da say pool mu pa na ye bo obi aso mi hu bi da na se nia ye nsuo na bia Yesu Kristo kro ba ko bo na so wa ifa River Jordan de ko bo na so na nsu atene because ye mbo nipa ko fa ne me wi na pool na atene but me ye manu so na me hu nse atene what I say if you papa Owusu Bempah mesre no na makete say obadie mo ofiri mu fia na nkola no mpam obi a asemi ye kwa na sabe sin dadem but say ye betwe na so say wasofo because say ye ken court kran nya sentence no but at least Ghana for video proof say na wo ka say mebu no ni die chi omo hwe se omo hwe se na nsem ba kosi se an kosi ye se no omo hwe ni ma na na se wetwa sa afoforo betu aso edi said mani bi endiere se di aba ehun video proof na mabontin so nya ni ko vie chi na se ye tena so transfer sentence no form kra still na ebeto Ghana for asuma na ana me da se bebre okay on se crime bia no ewo asotwe a ye de ema me ye nyina ho no na me bisa say won say so ka say maybe wo threaten obi wo beku obi na maybe ye sentence we 15 years a e be ka say o ye sofo ndi say sofo de ya na de siki bail de man de pacho na de man be nti e ka say okay o sofo it is 15 years a o ye sofo nti no mo pacho ye man be say 5 years na 7 years na be ya ofimu fia obetimi esin that demu it is e ko ba ne say ye sa pacho at sentence so ma na e be bo ma esa we twa to no afofo betwe mu afinu yo na for bail issues in there I think say a woman mrem say obia has the right for bail na free ye do asem e court of law but say ye do asem no ewie na mra no ebubo wo a as to whether say ye do be kwa akotumu no and I do be akotumu no and then the oman no mra na be ye dey and e be kire say e was oko 15 na a child pa bi bam na yesi bi a onko maybe 5 onko maybe 6 then you go say ya musa se ko basa ene na omunso a wo munso emra ni bi bo wo mu a omo fall short e wo mra ni mu a ye hwa mra ni kete na child pa bi a amamu na oman ni mra ado omo akotum obi ono ma okotwa obi board ye keke kom na dey no no twa obi board ye wo sachi ye show no mu no judge share ni no o man 10 years ya mo obi 15 years am obi 7 years na obi akose threaten so obi kun obi assault a police officer a original say oba ensure peace oba put things in order our man ni mu na akonfo ni nyama bone ya ekoso o man ni mu eto oba ya de etu obetwa na an individual no akwa assault no to the extent so that mpo betimi akunu a sa nipa we oba ka che so obi akobia bode na odi so beko 15 years na sa onipa wa ya sa de we na momo se abia a chawpa onami nipa na me mo sa da no so oben mampeni so mampeni oba mampeni sofo peni ba ko ni nti yente ne punishment no so a ebe encourage sa niam bone na ene ekoso no ene on say social media na amanfo timi yebu abegina so ekasa na say ye wa ha na obi kwa atwimtuo e social media o tse ne ye si tutuo udi agwa ye be shoot you cry obi cry by nkrani bi so so maso ye de etuo we mo amunti na se olodi etuo no e wo video ni mu no no a twetwe ye se na obeso mo eshutu nya nyina o dictating ko for se ne tie de ye si tutu sa ni pa we se akom de no a na otuo no hia obi a na de am obeye na wo bi no be koso orobu wi anya kefo betimi kwa sa ye de obetimi akun enti de me pesa me ka ema ewiase ene ona ehwe ye tie nyina ne se ya papa no asotwe no after say ye bedi na soma ye de awie no
So o deserve say be am rani bubol na say also come maybe 5 years 2 years 4 years ah yenya no nkom yenya no nkom osofo pa man beni sofo kese na she bible mu ho bible say o say na me kan say bu anu say Elisha abira Arameans ne ba no so no ohunu hye nyame ka no ho ana o refa battle no to onyankopon ama na me be kon ye dey e be kom ano na wo osofo obi aba so physical na wo de wo se wo onyankopon nipa na wo so kon so physical anka onyankopon nipa de mi hu se nka wo ensure peace and security na nka okumpo obekun no de ya obekun sunsun mu because twena ka che yensa yesa yetuo ye ntuno honam ani nemum yetuni de ya sunsun twena ka che se nye no honam ani moja na enya ye ne wiema tumfo nsuma mpani nie ahonhom one wo wiem enti osofo obi no no a osa okun physical battle okun nyina osa fighting de ya o fighting physical o fighting spiritual no cry enti se wantimi amfa sa na ma wo nyina and take into consideration na wakoko physical na yachewa na yakasa obi emfiri osoro amapachew opanemu bi mfiri ba bi mapachew na wo de oyo sof we odifo ona akasa ma the president ona okasa ema nipa ho ya de to wontu de nya o da bi hwe nana onipa bia no wo ye bone a ye make sure say bone no ho asotwen ye ma na ye de ya bible say obone bekum de ya obone fo bible say no onipa de aduan eno ano ye de no wo twa bible say ne odwiri eban no wo be ye de wo be ka no na do tu amran musu no be ye de eno be to enti de wakoye no se ye boni ehwe mu se asotwen no ese no a ma obi ampacho ye ma nkum ye forget say oye de oyo sofo Daniel mo ye do mo to de ye jata de ye abna mu even Jeremia krompo no ko no to de ye no to afiase Paul and Silas now they were championing a good cause. They were championing a good cause for the proclamation of the gospel. To plant a lot of churches. These were men and women. They were following a genuine cause of God. And no Bible said the Pharisees, the Sadducees, and the Sanhedrins found said, "Niamana nkofon eye no. Omo ye de ombetu omo na ye de atuogu." And so mama and also championing but because they were championing a genuine cause for God in tea, and I don't know I never champion you won no. Near the public trial and a Bible so and coupon above for your day, above a prison and to wait, young fan so so or your dear friend and your friend now. On command them above one soon feel so many you know. And yet there's get one about to have I make mobile and yammy or some. And it's a make us in nine now on facing the consequences are why they why okay I better say now na say no one dey sorry Reverend Isaac Owusu Bempah nsem na say no say ba ni say je tema bem no okwa say na okay yenya no no say nyankopon na nyankopon na ye nanim na oben say Paul and Silas no be a prison no man say okwa agrada fie no keka obrage sa na ma wo nyina I want the video obrage ama nkonfo comments na mo di ba nyina osofo na obrage say osofo na obrage say nti sani osi brage ye se omanu bubo no amran bubo no no okoso on sam brage sa no command abofo no ma yede omeyi yo ene abofo be mu na say Ghana ha ene wo ye bete wo ensem ye so the free Reverend Isaac Owusu Bempah ensem no to ne evra wo so fofoforo bi so no so no ho abeka enka Reverend Isaac Owusu Bempah ne feman ene wenyank wo je wo ye owra Jordan Pari edimu enka yenya man ko enko so be so amat osofo say da bi wante it ono so di no abeje asemu amene ono so akje democracy no akoko edwemu Prophet Richard Ato Davidson wo kran din ede asebu e wo Central Region na story pa ede asemi beto aponten se no so for a friend se ono no won komo e ma ono so jepene so for de asende e ya de pa okọ no so for office na no so for any need to call it so for him say o nyama nkoye man ne ekeka ho na so for say o me man worry no kra wo humpo nti no wanam so afre no abanti nkomo wo ho na won fa ne spam emra spam ye brofudin for be ma hunsuo on fa mra no medi 2000 Ghana cedis o se what say sa asem no epusu kakra but se sika wo mu nko ade se obi apesika de bibi nti wanwo mienu no de spam ni ojitum so de spam ne beba na there was this spam no eba ye na no so for no sa to aso ka che ne say revival wo mo be ye na watchful for no besi mu no
revival no banana e da ho enchom be post no won fa spam no engu revival banana no so e ho ne click on adwum say so for e den wo pa kire na ye say ne fa pem na nyanya mi bi ma na spam na ye ne fa pem na I say no nti odi an prepare call police station akọ report ma and then so for e abechi no na me sha say free prophet Silas we unua prophet na ye nhwe say wodi for ka say fa wo spam ebra sorry ya eya akwantre Bempah ena mode ye ena akwantre no ka bode na ejina so akwan be na betime bie e de ma so bi di ne spam ba sorry ya de na etimi ye ma no me nyango po nchira no nchira won so me ra ho me ra ho pa asofuduma ne ye wode afre no ana odi osua sisu biem na mi ye wode afre no ana odi osua di afre no so wo me ye adwuma ne di osua so wo be ye adwuma no me se ye wode afre no ana odi osua kire mu kire me omu no nyango po nchira di afre no okita divine gift ono oni adrosu ni tumi oni mama wata ni hwe but the enfre no odi asofo na ti a wo osua no mama you obi wo no ma fanse me ti a me asofo panyin na sa akola hyemase na so osua asofo dwuma ohuru de me ye na obene fe ibi nyankopɔ abɔ mɔde aboa me ameti me ye nyamdwuma ni yie mama nyaka papa ye den edem manya fie papa tinye si o se da bi me so pipa de da bi ena me so me kope ba bi na me fa me kope ba bi na me fa na me meye kesensen me sofo no ti odi afre no na odi osua de osua ne de otimi ko aduro so kwati tumi e de be ya asole ma me nim sofo ma me bi won me mo ni din okay obaye asole a okotena toilet so no aye nkosua ti se nkosua 2 crate no wano a no di dit efi mu wansa na ade be che why asole prophet Silas afa me ni me na me kasa asem no na unim na de no ya fa wa ko report na ma me ko report no wo ja na yo di osua onya na brabo at the end of the day no ma me atemu dani dru a na ebe hu de bia de be kwakwa de ma me se minim sofu ma me bi obaye asole a odit efi mu mua ase no time so minim sofu bi oya asole ne puppet so oya asole oya asole na emma miensa da hotel room a one ma na dance na obaye asole because o hia nsuo no ase no de aye asole ma nipa e de etimenya ba mi che ma mi aye honhom akwanche na wono ana ne so no eye baby na wafa e dia koye baby e di pe bibi ahunya de asofuduma ma me omu ne se ye tra but enye tra se nyankopɔ wafa ya mu amfa manie mu amfa atiti mu amfa konana mu a nyankopɔ timi mpagya obi ma wo nse baby na suma si nipa na pagya no enam ne se na nipa no ye de epagya wona wo ye sofo na pese obedi nipa na ti na wo so ko sofo no se maame invite adwuma wo ye won se mpese me ye adwuma ni bia o se me ba o se maame adwuma no kwan be so na afa so timi gina nipa mu kasa sa kwan be na afa so timi ye interview kwan be so na wo tira me a mesuma wo kwan mesuma ye den me fa so a me ye bi the same thing bobu wo no mpele sa o nse asofudwuma no de enya ba so no de yi sa emo friend obi a enyonya wom akom ntimo ofa beebi a ense se wo ye den ofa what I say it is also for now oba this sperms so obi nko fa sperms mle ma me enya mo wanya me hu enya me hu kra na this sperm no de gu banana so e be banana de ma no de gu banana so se de na woni bo banana so keka be kwa asole sa me so de gu banana so se kim na hu banana se banana ne bo ho wo hu asole de no hu nto da because wa fa baby no de baby akwantira e de ma ne se onye ma me metie madam for so fu bi ka kire me say prophet Silas pa wajimi o na se ma me ada na majimi o se de wo wusimi ye adwuma yi utimi se nkodu fa ba bi ma nipa megu asole madafo so fu mi o tufo o tumi fo se ka me fa ba bi na ka me pe be me ma asole de mu nyama ma asole de mo nipa wugu o mu ndu 50 o mu ndu but me ye adwuma ma nipa no se da bi papa ye adwuma ma me hu me so mo bo se metia o se me gina mu se me ye nyam adwuma wa han ma wo we ko ka se ne prophet Silas na mo se an otumi fu ka kire me se mo baby e wo beni ma me fa wonko na de beto bo ka no be na me se dabi na me mmere e na e mmere pa me mpre mo nko baby na at the end of the day baby me ko na this situation ene amane be den e be bre ma me ga na ye ka space ne kwa de so me kire de nkofo ya na to anse no ba ya sole a minim so fu wi wa gidi o popular pa wa gidi me boni dia ga na wo ye nkura ba so wa gidi pa
edu ana to no moja ase o tiba be ya sori wa didi pa wa didi obi aga na obi anim no obi anim no no moja ase na be ya sori eye de na no da obi ka so no ma kasa mle mo bi nwu se wa ka pe o de say ya tisi obi ka so fu bi no moja etu wa so fu kro na ma me minim no me se me ni obo na nam Ghana asofo bia be bo me dia oni me na asofo na fe na oba yo nti wana moja no wonu abo bi moja na ma me ene akira asem say moja de si o mu different friend anya nipa anya abo moja moja ma me sim yetimi koto efuru nsuo awo mo kire ye de be ya de akwankire ma me sa miracle waters ne sa anya ma mo ye won sori dem no ukono so bi ye miracle water ma wa ho very dangerous wa je de niema gum e de efuru nsuo niema gum ayade de na mo se te na fa ko so no mama me aso dem 1000 years on kwa da beka nyan sencheni a open na betimi aba mame hwa me nim so fu bi dem bi say sa o de sa na unum wi a ezecheni ni ba me ka be si wo okay nim so fu bi ansa no be sa yale no so o yale poso so ansa no be sa yale no ono be da o yale pa yale kro na wu ono be da ono be da because efru nso na wakoje na ode ya ade ma no efru nso oda ho ani ya dware na ade na ade ma na efru nso eye ne ma bebre ma mo tia na obubu go ho wabubu eda ho se na menya efru nso de niema fra eye ade ma wa obe solite total yo mama mo adi for yo my face na me call was of for chira for anamgwa yeah ko what asemka mi hu de menya pofa o na me emra wo so na se wo sofo wetim nya kokuduro dia for wa wasafo mu ba o kese wo ye wa kwanchire bia nka ne se abonte na ode na mu but wa frɛ asafo mu ba se wo nsa abrante no desperate pa obepeska no afrɛ ne se onfa ne hunsuo mrew emayi 2000 na wi wa sa kire ne biem se won san fungugu bana so na die mpa na wodwen ena ko ba nsa na bra so se ne so entu ba penti na ko ba ne sa nana me da se on se ene boys ne so a yen so ya ba no boys ya ye pesika na ye musi ya wo se na aha so ene Ghana ha enkra ha no mu 2000 Ghana edia na be yo minkas atiefo and get me wrong. I'm not saying 2000 Ghana is not big amount of money. It's the amount of money. But nana, you see, and so sa. Minim sanya onipano. Minim how ni visions and ni aspirations etia in life. Enunti obi etime deceiving. Osofu mu etime deceiving say, for sperm ebra. Your sperm is you. O spare me wa. Okay. And how do you have? I mean, I don't know what say. Lower who so cheap, not just 2000 Ghana. You buy your destiny. You sell destiny. Because at the end now, also for no, I request you free. No. Who so now? Or the let ourselves if caught. Na kwa spread you on a banana. A son of a son of banana. Revive an obey no. Echa say. Wakoba bi na yese wonfa onipa ho ade emra yemfa obare ma ho nsuo emra na yemfa nya sa ade no sa na be ya edom enipa ebegotwi akosa program na oye no eso nsori bi hono mo a oba ye bia asoda no 6 o'clock obakwa na wa yema anopa onti ase ebe fira urade na nso ne yehu de atin sesi yi. Oh, ya kasa fi the discussion ye. Am eti asasa sa ebinim wo mpa. Anya janim. You see the people coming on time. 6 o'clock a.m., 7 a.m. Now a place is full of people. Now oma shase ye nya overflow. Nya try dey, na try to so. When me eti asasa do na no, omo fa babi no mo dey. Omo dey sa na ma. Aniti osofo no. Botaya pantia odema abrante no. Ade ne hunsuo no eba aye ne se odi abrante no hunsuo kwa akoye nyankomade sane beye na sorry program even that week no oye no ebetimi apeja now
de tie ni abiem ene se abrante wa no a oye saa de no ode ne hunsuo ekoye no wan kan hu se number 1 the future de won live enhu the future da won live enhu the expectations and the visions awa brabo na se akwanche no enya nyo se de o ka kire ne se on famra ana no so okay fine wa de pene ana ode pa ne se won stand spreading go banana no so banana no be launch revival no spread spam ningo so no hono no hu se dabi se du se me spread go so na se pa che se bi boni bi etechi anu nti okọ report ma police ne nti se one spreading na mpo de baya enu tu beti mama ne da cha basa right se onya spread ade ne go so dia ene anka these are the negative effects a e wo no obenya but one farm man no na eno no e kire se de na osofo ne pese ode ye ne se onfa sa onipa hunsuo embra no mfa nko nyankoma de se ne be a na aso ne be de ebipita but se wo nya spread ade na nguso ade a na oye na dwen se okospede gusu na bi onya akasa kire bi efiri nyame ho anasa another voice bi ka kire se da bi ade na awokoye no eye wo sabere ana ho daache ana ade koto chacha ne dia na ono abrante no no hu dia ya ne hu so no fimu fi a ono ne nyankopon a ote sa ene no se mo onye ne dia ya as because nkokoye ye dia ne nka na wie ye dia ya ene no we je se asofo no dodo na wo ho no mo a esi aso dan kakra obeko nipa gum emu ayema yehu ba bi nipa na de efiri enya dodo na na jani huli omo ye ne nyame ye de ebe nti yo asofo mpo na akoto se obi aso dem o wa boma bibi ekoso dabi eze nyama ehye nyama ase nana anya shanhye nyina na ye gold no correct nana say as chapter number 16 as chapter 16 verse 1 eba Bible say na abaya bi na wo ye fortune teller oh na wo shepherd antakram o consult witchcraft o consult juju o consult evil spirits na ni sunsuma ni wa atimi abie na ebie saa nkofo ba ne na ase na oka amanfo future akire won through that onya sika ade boa na busua ama na busua ani age na busua ni musa ade we pa na omobai oye dey oye na su sika a omu enyanti obi an wo oye dey oka ade ti ehwa ebra pon ne salas mudu ono mu a odedede ye edu omachi a omo cast that evil spirit no out no oba no aboye de ebufu ye ama okoya ho report ama mpanimfo ho no nyina aba betai point 1 point silence enti ye sire ye nuanom se ukohu se osofu bi asori da enipa guso cast efie bibia ekoso ni nema nyina ye oka man pere enkeka se papa we had what ntimi so ye dey ma sem no wan hye den yi anu ama because na me be se me hu se eye ne bre na aso se ne nso ntuma bepa na obi ehun se de oye eni ana se because won wa se nkofo mo efa sa sumasi ejaye asofude yi dodo na the free asori ni mu omu free asori mu free obe use asori back campus asori ba nya west o use na we de wetime nya kokudura friend na asafo ba ne se won mra eno ni di nkomode afa hu se onkofa ne hunsuo mra emaji sika na won sa emfa ne hunsuo no de aba no enwu ba na so ai so ma na aye awe se eye fo bibi na eye ntan hu ni sa ni penudo na me fama professor las no yi ano se sisa na se so for ne bre na so se obe hu se oye boni ana se akwanche na sa ne se mfanti na akofa ni sa ma me meda as apostle akasa yi pa meda na se okay ah me ka se me nchiro onipa bia wo tam so akwanchire ma na otam so because why ya you think say na eno kwa lo wa ya na nyankopon bia wo ya de na nyankopon na ni hwe wudi onani hwe but one day obi mo fro bia nipa na at the end of the day nipa na do be kon so hwem what I say nipa na do be kon so hwem akwamane mu nti ane tell one fra bontusu ni one fro bia otimi we from no are church member self I was spams mama says spams ya de mu du spams home ya de mu du nti na so your be makona so your masturbation na so spams go for ma sa ni papa de this bia ye mo sunsun akwankyere pa na se me do ko tupum be 2 years edifo mama this me do ko tupum be 2 years because spams ya de emu du because spams mama enne maba amanipa ewo mama oba nyinsan o
Eye bema and a yin say. It's my me better catch up akware so for ko sperms brass sperms did no man nipa. What I say? Baby ana so for not me kokun nipa. Want me go for be ma. It's just say here sperms. Mommy, one drop of sperms. I did free sperms no ban or you catch or yemba show. According to science, you need kakra. You catch or yemba show because catch us off ambra, off spread the banana so mammy. Black any bomb what they had spread the banana so. Pa myself and I come to you say, ye, we me 2,000 a more. So our branch was separate and me detective mom was separate to me, yes, and a bear was separate every year. Now, my soft on the banana so the coboa, mammy. Who came when you bought bananas to get cabocco? A friendly part. A friendly per friend dumb. Mammy, I was only one myself and a bishop bocan. Oh, dumb, a bodom pim, a cotton, a chair tenacity, at the bread, at tenabrasso, a cancel for myself for the pretext of mammy and yakwa. And yakwa, okay, mammy, in some of yakan, over fanatra, but a yadi very dangerous, soften the tamaso, and I say, time was so swat, not as so. When you suffer, be okumase. Okay. What I say? Oh, I be pork one so. My children, I mean money deal. Me so I be the pork one so. Sounds of no buy us for ya, mammy. I saw buy us for the no. You can't be true. You best so. Catch them, na me you mention. I said I saw from the buy us so. I saw why you so. Why you so? On the mammy and the that. One mammy. Ni mammy no so Japan and any mammy no any bibi. Ni mammy na Japan yes on the menda. Okay. And send them also na there. You go do so for us only. Ni pardon. Ba maame no oni maame ne dance na wetime ade etime aya asole enti asole bia nipa dom wom bia na sanje ana ni nyina maame nya ni nyina me tro ade okay ya papa Duncan Williams mensa otabe ni ICGC ni omom keka ho no omo no mo ye mpanyifo abrofo de no omo ya abrofo utimi nkete so because papa no abre ono papa no onya onshankom okay onya prophet onya ediye ba oye teacher o preach o kan sumasem o kan intasem no so afaso de ade e abobra baya yesi su ya anu mu wa chama pa 0244942929 from sesia na ye ma very dangerous ye ko try radio so a wa chama pa chama taifa bokina wa chama pa tutu ye ya fo ba bi nipa adverts ya fo ba bi nipa nya den emma ba wunya botre etra nya mesum esum nya meye abre ekokoto nye ni bompa ya at the end of the day nyankopon so ma wo de se ne se ne fata na bre ho abrabom se obi nya hunya de so ko nya hunya de ma me aso fujuba na hunu enda wotara ya kan ya wo pa ma me eto ba bia metimi hyedam na de wo de na me nidi ye adentia me bompa yesu agu awrade so ma awrade at the end of the day nyankopon tie me so from mo so ma bra ma me members ma me to bia me members ti mo say papa so ati o me se hwe me so ati Anajubia ye midnight ye nipa 50 anajubia midnight prayers anajubia what the whole church ni anajubia but say start to odok traffic light near the number near Buzia junction near the working plan near boss near them nkofo timbu say eh asoli beni because in India yesu e wawrade ba ye no mama ba ya wacha no pa shamo tafa bokina shamo alajo shamo kapra shamo la pass idie mami enkodu bebia na ni ne mama fo so say chia ya chi no enkosi aga because we dey onku nipa oni obi say onkoji obi ade na onkofo obi ade mo kro ne we akwa hu masem entity ya chi be ya ne no china sem because we spam enyama bibia ntese what dey spam abrante no work at na asem no de akotia no ankosi aga hu ni say asem be tam me tell no no we apostle enko ba bia akabako ba bia kama na se betina ga na kaso oni obi pipe for yem eyi akwala anko ba bia o won you see eyewitness o you see no ogina obi ne pipe for yem a pipe for yem abie eyi akwala no anko ba bia na spams to adwum as wait the way I don't stay for you there then obesa also for ka no will be kind of crap na bishop we tell the kete cry there just when simple no see sir on say Ghana sa ne ma no e wa ha as I said Jordan Pari watching IGP watching acho so phone see watching no watching Manase de no your friend Manase o ma ne call police station your friend o see the headquarters Manase call ye e ko si sai mame o man apostle you see
sa IGP na wa ba no ho I think say oye sonko na ompese obedi ona eye niema omuye adwuma kataso mu aso no ompese obedi safo ni dia ya echi. Okay, now say yama osofo ni invitation na yakoche no a I trust this IGP because it is like I said there ebe from baby baba bia no e wo se osom na ohwehwem no do masuko no hu se so asam na awate no sana ne su ane ne bobre ne kra de eti enti se wachene ne de misusu se wenu no wo ya dwuma foforo enti yentimi antena asesi anka se o enko ba bia se nka na ya saafo no mo ho no tetefo no bi dia aha but we ya abayi de mo de mo bi nya na ya ma ne bre na ya nhwe ne ye be kwa akoye de ebe kwa akosi wachene nko ade wate nko ade magogo ge be ka se o de sanke sunsun masem as we say but and send the year cano spam a tower millions of people in the film here day ever yeah bako person be right bako person na emiti obani kosua ntimi afom there ya akoda what you are saying enti senka obi a nka obi jane sa and I think say bia onum sunsun mu de onim de ate onim de awie na be de beba okay untimi anka nche obi se onfa onipa unsuo nkwa spread oba na so saa a oni butaye de ya ebi etaichi nti ebia na wo hu butaye bia etaichi nti a odi aye de odi afre no nti mom yanka se nkohwehwe yenya no na ono ankasa ehwehwe mu no onfa mra na nye de enya dwom se amra no ebubo no a na ne kuro bia de ewo mu asotwe no nso wo se no osofo ne de be de Mr. Bekampa na abrante no kasa de ka won se osusu se emma no wo asore wono no mododo na ye bia fe na adane aba mmema so a ono na edu no so ono akoyi no 20 yewe se maybe imma no so ono modeda ne betima ye case tia ne se osofo de obi ba wa asore de se enye ahya wo bo ti no ba asore ntine se ono modeda de ne wa ye bone a na no be fra case wan hwe ne be ma ne sentence na se court bebe mu kra ba ye fi ono mo so no ne ye ko ene denchem abwa denchem bofukase me friend crocodile wo mo age eye puno region nyame bi afa na bese na ochi mienu ntem nie e ka story bi se akoda obi ennaso bako mo hu bako obi naso ewo puno region ho a bebi sa obi naso amatese won se be bebre ne nkofo kan ho ma se na nanom na ngbu efu ya na nipa no kra sama na asaba ensem bi sa na ansa na no krampo ba no na bese busumi bako ntem ni se sate se den chem sa be piemu ewo kro no so obono won ma aninam kro mu atose e dey am hihye kese abreko manfo no so musu se krom wo ensuo bosom na epia maybe asem obi akoye obi akobo muso bia na akwa bia se fatanti no waba na nenso ye da so ye titechi manso wo se hun se den chempo fo bi so ne nam kroni mu a nam so ama nkola ne bia adi akira ma o matimi achi no e de hye tank mu na se den chem Ghana ha ye nim so matimi nanam krom so sa ana ade e normal me sha semfi wo so mame azama o kai very dangerous say den chem ne ne kinim say insure mu na oda yeah na se ba o say atimi tina asase so o timi tina o tina asase so a asase so on tina embe krom o be insure no no kre den chem ntimi mfi insure no fe fa say insure da na den chem be fi akọ junction so enye possible dabi obebe insure no because at any time opeduani ayeden edi yeah obetimi bra insure obewura insure no at any time because nto ochi ni pasisi ana so ochi abo bi a mo betimi abeji abo na firi ne nsam ti otensure no ochi wapa no wura insure it is a denche mu pia no ne kuro na bomusuo o ma ye bibia ensan fata ana kuro bia so no apart from nyankopon abusum tumi ene kuro wi nyankopon firi wono ma abusum tumi ene kuro ana kuro bia wo bia abusum edi sa kuro no so okay tu bo musuo anasa wo ye bibia na ensan fata na no butimi ye de efu intedi se mu hwehwem o mu konfo bia wa ben anasa tumi bia wo ben wo kuro no so konso se na nai isi ade ni ehu because ase fa kaiser de enye de e ma kaiser kuro no afuma e so ko boso mo da kuro na no na boso no so ye de ahwehwe mam se difo bi na mo behwe na mo ko difo no no so ye de ahwehwe na magu nsa fra na nanom
se na nam ya boni bi a yesere mo mfa nche na ebi nsi biem na nipa oye boni na ama saa asotwe aba yeso no mo ni saa nipa kro ye den eni na kuro na ye den anya no ntuma papa e de afra ba yanko so ahwe saa se the tetima ya abono so the tetima area sunyani na tetima area ba de ti na anko kuro foforo so a ekoso na te se oman no bibia akoso a ense na mfata to mo nhwe no mo nko na nanom wo anase ohine wo kuro wo no mo fa goto ohine nanim no ohine nso ngu nsa no mfre na nanom so be de ebeti na pastor Richard me boss na nei so yenim se nyame mu asesa wo saa tete obi bomuso na etrensem saa nyama no asesa ma ne krampo no bebi tse beach na first ka se beach kra yenko Tuesday ni de keka ho do se me bi wo mo yi nam no mo nko but still na amanfo timi ekọ esi asa musubo no ense da nya ade e wo ho chinchin amanfo suo hu nsem se galam se fo yi jobi wo kra se enye mu fi nso na hu se galam se nti enso ahodo bebre mu ayefi enti se eneyi this 21st century wo mu na tse nyama bi se esi a se na odifo kan ben musu sem ni we no betima ba ne sa na se mo na esi ano mo bi o mo tra no mo ni nyi no mo piepie e fa ne normal sa keke right na me da se yentimi nkasa ye fa ne normal sa se ne mo ano APP no na mo no one ase Ghana ho ase whole no na nsan eniama esisi no too I mean too deep strange na me ekoso o man ni mo okay strange enti se o man no ase whole ene bia ebinom afakwati kwa bi so papa wanti ana ekoso sa niama no a to make the ruling government very difficult to achieve its aim. Those who are in the opposition, they should stop. And I'm coming from an angle. Okay, me too. Yeah. Bibi sikwa. Okay. On say political parties in Yeluna. Mebasunya no. Okay. Political parties in Yeluna se sia ewulu o mangana. Okay. NPP, NDC. Sankofo ya omu nyina pa akonwa yi including on a tie dwaso ne on a pese eba dwayesu wo mu nyina no omu bia no mo a omu te hokwa omu nyina ebi enenam ntenyansam kika kwa ne bo se mu kan asam kan ye kan se okay ebetimi abase ebia party a eruli oman Ghana ebetimi enya se enekro but ebetimi abase ebia in their quest of coming to power no ebia omu ye bibi oman no as a whole omu de oman ni mu bibi ye bibi as a whole enti ebia ene esunsun sanso na ye de eba owu eba akumpon nipa kumpon ya twa we pinfo we ya twa we part ya bi we si accident si we se ni nyina no ebia na tumi bia na onipa bi free baby abaye bibi enti omo ye bibi na ebra du sa asunsun sanso ye de eba ye no free hono a two bible say nya ne honam animu ja na ye de na nya ye ni wiema tumfo mpanini nsuma ne samanfrafo na ye de na nya we shouldn't forget to say obonsam obetimi aye bibia so obonsam ni tumi a nka Yesu Kristo nka nche ye nse awurade Nyankopon ebai na Kristo bai so obeba abeye ne asayide ya asayi so no na enti umienti asese obonsam enwuma ene obonsam na adan so ye de ewo ho etodo bia ebetinya dan ho di atimi afrustrate oman ni mu ne timamufo de ya enyina enti eba se no ewo se timamufo ni nyina so etimi sori na se ye mpaabo bia ye mpa ne enye den na ye mmo asonfo ba be di animu a ye mpa ne mo mmede e be di animu ne enye den na ye mmo on the third note no so betimi ka se ebia the opposition government ebia womo nso ebetimi for them some betimi ama at sitting government no ama muatima den no ebia they can also cause this opposition party. I'm telling you. Okay. Because obi a power. Obi a baby afi baby. Say be oba power oba o man dey ya eso. Okay. Sa de ayenko baby. Yenko bibi ekeka bibi nye de ensi ani
na se saa ne man sha se ebobo ba na yakase oman no kra ne de oteso sesie no current government no ko nya de omo no ho de ya omo no ho mode opposition betimi afa baabi atima ya de atimi aye saa e de atia de current what or the sitting what government and also ye de ewo ho ana fe de sunyan oman no bon ahafu region no as a whole no na de metimi akani sane odifo kan ni bia na oman no ana region no afum bia na obi aye musudie bi ti se obi ye musudie bi dia ofum na nanom a they can come out do almost say yes almost say okay Christianity modernization right but amamra de na na yento ntwene okay amamra ni amane dey so no amamra ni amane ne nkyese wo som de ya wo som bosom okay what you say ani ti no awasa ekromo no mahemfo no etimi etena se na omo sorry no mo ye nhwehwemu se da bi niam ekoso wo bra afomantami de ya two string it is a two string de ya ene ya nhwehwe adekode ya de ekoso na se ye hwene se no ihu se obi aye de obi afom de a ene na se niam bi na ye beye ama na nanom aboa ye de ebo atọ won emu de a na yetimi aye de yetimi aye ananse onipa bi a okoye de ya okoye bone no because don't forget say Bible say e kan ekoye bone asotwe aba Israelfo nyina de ya eso onipa ba akopọ okoye bone o ama ekroketwa a ye fra no ai etimi edefeat de ya edefeat Israel oman se kuro so it's impossible sanka oman ti se kuro ba ko betimi defeat the entire what Israel now so because of onipa ba ko bone e fa ni e kan na amoye bone de eso mum de ya omunti omko akoda tam ai for ye de edu onso de ya edu onso nkuni nti sunyan man mu from panimfan for no no omo mani nye de enaho na se asofo na omo befra omo na omo bebo mpaya omo mfam na omo manye de emo mpaya na se bonafa che na omo besra omo nye de omo sre na onankopon emfa ahumoboro emfiri su anye de emra na de meka twatwo ho no se on se eto de bia ye sha forestry commission forest reserve saafo no omo betimi amayen the best knowledge of what is happening yeah ye fresh saafo no a ometimi a kire asiye bia na bibia akoso bia na adesua mu no bibi be kire ye nse bia environmental factors bibia sisi bia nema bi enkoye ewo bia ye system ne environment no de ya emu ebi kura ewiamu nsakraye bia ye de akoso nti ebia ye fresh ankofo no mo sa nimdie no a aso how nti a afi na emoa ne bi ebebe babonti because na say mu ho ye te say I think central Jehovah bi sack afifiri ensuo mu abewu bebre ama ekunkum wo mo ye fresh nkofo a omo ye expert awo I mean water bodies ho amodo omunim dia ye de ebai and they were able to give an account of why and one intimi a day and we should also call those people also na yemusa won say and na bia ebroman mu say na ekoso is there any difficulties is there any problem bia related to ebia environmental factors ama emwa no ebeba dia ya eba bonten omu hia bibi koso under the sea water bibi koso ho no mo ana de ade na na asie dia ewemu sakra be na ekoso nti a ma sa ne ma ne ye de ekoso so having said all these things no mo me invite sankofo no mo so mfo wuni de nye de ente chemate wa se nyame shop na Oliver Silas me do de chato crab no mi bisa se edifo wo man mu ana me boa difo be wo man no difo ewo o man ga ne mu a wo mu hu o man se koyie se enkoyie na ni nia mu no man nyam na nsem asi wo mu no edoso but I said ye nti ye hu ye so say difo no bi asori o makabo ma wo mu sese ye peda mpaye e dia ma o man ya nampokro mu dia ma o man mama Yankopon nhira ene difo no mu o man Ghana no ehu bebre na nsuro ana bebre na be shan kuma kwa 31st bebre na be kan sama kwa 31st ana nkabom ni adifo mu nti obi kura be ka se ochina bibi be si kura na ni nua sofo condemn se bibi be si china no ni nua sofo kura ka se tia se
because ni nya so for ne ye na atwo be say kono kwa na say dey ebeka what I said, this is the time I can see you now suffer ye baako na ni ma bi nko ya ye je ko to dwani ma pompa ye na suffer kazi asembi ba wa me ne nya adwene o mi ni asofo ba me ne nya adwene e na bibia na wo so de kwese politicians na ye bibia ansa na bibia si dabi ebia dabi opinions na o ma no chire o si ebia ana me ka se ene bibia na ye de be share politicians okay what you say ma yen yo mu film okay o ma na e boni yan ka sa sitting president akofo adu ofiki chebi internet na chebi enkosi wo chebi ko a me we friend ya papa Jo Mahama o free bro ana bro me free internet na ni kuro ma enkosi ebi o ma na fom o ma na ye bibi ense na mfata o so ma ni liwe fo ye boni nkuro ni nyina se tuntum ni black emu nkola emu wo kuro no nyina se tuntum ekwa awurade ni mu bompa ye nti o man bibi ekoso so musu kom kotodwa anim omu ko hu akonfo ne abosom no musu gu nsan se na nanom si afoma anase bibi kokuro no mu na fo ya mi anim no musa akwa abosom mame okay ukonya mi nyankopon tie so wafom o man na so wafom nsuo na ewo kuro no ma ne nsuo no so ayeden atie nyankopon tie na nsuo no so ayeden atie okay what I say nti enye bibia na de be say politicians say bibi because omo no mo de yin say abonefo ba ma me and ebia okuro no mu kura no e fe ne say na no owuli kuro no na no wo hwe kuro no so kura betim afom aye bibia ensa na mfata no asotwa den aba ma no so okay nti enye bibia na de be say politicians say ibia politicians be bia koye bibi ana say MP ana say DC ana say bia koye bibi emo mbetimi akoye but enye bibia na de be say etrim say amanofo akoye bibi nti na so tweye den eba o man so kuro ni betimi afom manu ato wano ato aka say ye na ti say busafo na no ato de na say breno so ekọ enti ye be final we say free Pastor Richard wo na ebiemu so no ya GB e de free Prophet Silas wo na say wi a enkomo no de abewe ye prekope enti Pastor Richard fachemi can we professor Pastor Richard but you ka final words now they will number no e ka on se ne be ya obi hia wa kwantre bia na futuo bia wetim dia somo na me da se bebre me di professor no tu e bia na be professor emeritus in the Bible professor emeritus with the shout in PhD yampo ya beje okay na ya sorry so na me ka se na nkofo bi ekeka bibi said and ya papa Owusu Bempah in his first preaching by coming out no na omeki asofo obi din owie ya no so omeki obo his excellency the former president John Kwame Dramani Mahama din e de aseda ma omu enyina na ebinumo azumi se ene we de ebia na time omu mienu no omu bekọ nakra na mu asomdwie de ombenom asomdwie die ya ano die ya abua ebetimi aye possible no nyankopon de ne opabia na oye de na oye nti Ghana fo nyina ye mom paipa ema ye mpapa Reverend Owusu Bempah na ebia ntawa bia nkofo bi mfin se ebia da ho oma one ebia the former president no osoro betimi abamu na watimi resolve issues ye wie no na meka se Ghana yenhwe ye ho yie na se emra adi obi a yenyan mmara no na mmara no ni onipa no ankasa enko ma ya ma high ranking officer bi emfi ba bi emma no me pachaw ni nya onipa no na ekoso obi a oye low class person oye middle class person bi a oni de yakase mmara no ene no eni enti Ghana man mu no obi a nhwe no ho yie na obi a nhwe se onkofun oman no mmara na oman no mmara so mu a enai de mmara yehu the current IGP say waya obi a opesa odi emra eye adwuma nti ompa wo asem de a na watena sidin na make sure say obetimi ama asomdwe aba onua ani onua enta mi wie na opesa ofre Pastor Richard obri ebo a obetimi afre me our number we eso 0246 42 63 75 0246 42 63 75 nana me ye we say unankopon ya doma
next week Monday akɔpem ne Sunday ɛyɛ 3 October Prophet Obli Yeboah meba achem oda osoro ase Assemblies of God owo ada ene ni mpatam ho no mo a hye nyamedifue na next week Monday akɔpem ne kwasi adade obeye nhyira onam nhyira obia nyame nhyira obia mpa Prophet Silas awodie so atudwa na yen sorry nkomo na asa na apostle ka program yi na ye baby program here apostle preach you na mesoma be mark na mesoma share company ekọ amen yankopo nhyira ba asama ye kan very dangerous pa asoma ye kan very dangerous Owusu Bempah ne sofu ya semu any denchema efie bakrom no very dangerous Ghana asemra nya so nsase ya unim se wa ne oga na da mra be so nsa no bo se mu yanka so na ka akiri mra eyi adwuma o ma Ghana mu na o man Ghana ya fa bibia tra but one day amra be so nsem se kim bo se ye baby esa mi di mako mi di nchene mi hwe nkwan mi hwe tilapia papa banku mi fia mi ko hwe banku ni tilapia papa bi na mra cheme mame enfa bibia tra wasase so na mra nya so mu se kim ya papa Owusu Bempah gbegbe sama na ka dede hunu one ne nkora mo kasetia ba mra so Owusu Bempah nim ene obi ya no kasetia mahama odi aseda mahama won de mra timi ye to ho na you very careful eni anu achi eni nkrofo dodo achi ama problem bi ma wianse na won se me huyanka so na ka achire na ya papa Owusu Bempah me kase me atwato oba ne nkola na ebe no ompam obia aduba achi matata na akwa na wa ni trise suremuni gyan no ompam no mesi ompam no ma me se ma so do obubu asi opposite Accra Academy opem ya ho na bet opposite Accra Academy main gate na chire wona wona ma so le wo mi suro mi number 0355 663752 0355 663752 0355 5 na emiensa 663752 o pese mi boni twi so me boni twi eye hwe enum insia miensa enson enum mienu medas ebusia for Prophet Silas no no so ede the die twato ede asumye na ebusia for omudo manu esi na me da wo mase so omo so ba ye na so mama dwumede etimi akoka man ko boye di wa ha sei no wa wo hwe ofie ye shopa se anye hwe kwampo no ofe mu ababi a wodo tu ko tudwemu ede akobra no a ene ede the importance say betina say ne di enkomo bi ese na nnuamu no madom astewie na mesa eda mo ahwefo a na mo beka ye ho ewodumede so hwe ye ne ni titu Joe Louis Ajen any sort TV omo so modemo madwenche ebetu dwanya me dem ase se ma ka ayedwumede ho ama bibia aye kama na me fi ho no na me da me engineers editors ene eye cameraman me da wase se mo so baboa na mo hye bibia kama se na eye amanfo hwe wo mo fidie so na bi etimi akoye na ebusafo se da ba na wie ye dia na me ka dia cho se too much GH enye eni ewie yedwumede o da bi ebe wo da fe point bomodin a na subscribe send every bia se share say I want to make notification tempa so no be kai won na edwumede na timi akwa ma bia timi akoye ede amount na we biem so follow yen ewo social media platforms Instagram Twitter so at @too_much_gh_ Facebook @too_much_gh midin de na ama Owusu a nyame adoma ebedi ehwabem nyame hwamunia bye bye. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Tiflas Anani,
So open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then location ewo abeka free park junction. For number ne boise na wankasa frɛ. Na obi anda da wa na me mo bi kasa me frama. Wankasa frɛ abeti